mwumve kano kantu nari mvuze ngo irya virusi yavuye kuri borosada nayo ikaza ikaja mu kanwa igakora yakoresha mu kanwa igashika kuri inyunyu ryaginyunyu ryo rikamungwa ni ukuvuga ngo natwe niko bigenda kugira ngo ubwoko bigende neza. Twongeye kandi kubaheza karibu kuri channel yacu nguko muyimenyereye. Twongeye kandi kugaruka twari tugize nkakangahe tutaboneka ariko twahageze. Twongeye kandi kubaheza karibu mwese, dukomeje kubashimira ku nkunga yanyu yo kureba ibino biganiro. N'umugisha kuri twese kandi ko twababwiye ngo iyi channel yacu akenshi tuzagana kwiyobokamana mu kwigishanya. Rero dukomeje kubaheza karibu kandi tunabashimira rwose. Turababona mu gikurikirana muri benshi kandi intego nyamukuru twababwiye ko ari ukugira ngo hagire bimwe bihinduka bivuye mu bitekerezo byacu twese, kuko isi ya none ikorana n'ikoranabuhanga, ariko naryo ikoranabuhanga hari ukuntu naryo rikogwa mu buryo bukwiriye n'uburyo budakwiriye, kuko ni kwisi imeze. Isi ikirakorana n'ikintu cyaricyo cyose, irakorana n'ibintu byiza igakorana n'ibibi. Ariko muri no channel tuzagenda tuvuga ibyiza bishobora kugira ico byakungura abantu, bikagira nico bizabagezaho, twibanda ku buzima bw'abantu, twibanda uburyo abantu bashobora guhinduka mu mitekerereze, mu myumvire, mu mikorere. Nubwo azacano nyinshi nazo zifite ibindi byigisha, nibyo nabo turabashimiye, ariko natwe twiyemeje kugira ngo dufashe benshi dukoresheje iyi channel, kugira ngo abantu benshi nabo bazafashwe mu kunguka mu bumenyi no kumenya aho isi igeze. Kuri none twabazaniye ikiganiro kivuga ngo kubabwira iciza isi ikeneye kuri none. Isi hari ibintu ikeneye kugira ngo ibe nziza, ariko abantu ugasanga benshi ntibabikora, ntibabibamo, ikaba ari yo mpamvu. Rero twabazaniye bimwe bishobora kudufasha kugira ngo isi ibe nziza, kuko isi yubakiswe n'ibintu bitandukanye, ariko hari bishobora kudufasha kugira ngo isi ibe nziza. Nubwo akenshi dukunze gukoresha amagambo tukavuga ngo isi niyo mbi, oya, ahubwo abatuye mu isi nibo babi, kuko isi ubutaka ntacyo bwokora kugira ngo bwangize umuntu, ahubwo umuntu niwe ukora kugira ngo yangize ubutaka. Rero turashaka ngo turebe icyo dufasha kugira ngo isi ibe nziza. Nubwo uyituyemo cyangwa se nyirayo ari we Satani tuvuga, isi tuvuga ko ari yiwe, ariko abayituyemo bafite ubwami bw'Imana. Rero turashaka kubabwira icyo gishobora kudufasha kugira ngo isi ibe nziza. Hari ikintu cya mbere kidufasha kugira ngo isi ibe nziza, n'ubwenge. Ubwenge ni ikintu cy'agaciro cyane. Ubwenge nibwo budufasha kugera ku bintu bitandukanye, kandi ubwenge ntibugira aho buwongamiye, kuko ubwenge hari igihe bukora icyiza bugakora n'ikibi. Ugasanga ubwenge ntibugira aho buhagaze hamwe. Twavuga ngo ubwenge bukora gusa ngo icyiza, hari igihe bukora n'ibibi. Nk'umuntu wakoze iri koranabuhanga, guhera kuri telefone, kuri televiziyo, ukareba ikintu mutari kumwe ariko ukakibona, ukavugisha umuntu uri kure mukumvikana, mukoresheje video mukabonana, ukabona ngo uyu ni runaka, kandi ukabona ahagaze, ukabona icyo yambaye, ukabona icyo afite, akakwereka ibyo afite ahantu ari. Uwo nguwo yakoresheje ubwenge akora ikintu cyiza.
hakaba n'undi nawe wakoze nk'umuntu wakoze imbunda ibisasu urumva yabikoze abikoresheje ubwenge ariko abikora mu rwego rwo gukora ikibi. Rero niyo mpamvu twavuze ngo turababwira iki isi ikeneye kugira ngo ibe nziza. Isi ikeneye ubwenge, ikeneye abanyabwenge. Isi ikeneye abantu bafite icyo bazi, kuko iyo umuntu afite ubwenge hari byinshi akora mu isi bigahindura isi. Hari umunyabwenge wavuze ngo aravuga ngo isi dutuyemo iratunyoteye, idufitiye inyota kugira ngo iturye itumare. Ariko umunyabwenge aravuga ngo kugira ngo isi tuyishobore birasaba yuko dukoresha ubwenge, dushaka ubwenge kugira ngo isi ntitumare. Rero bavandimwe, kugira ngo isi ibe nziza hakenewe ubwenge. Birasaba yuko tumenya uko isi yubakitse, tumenya uko isi ikora, tumenya uko isi aho igeze. Hari abantu batazamenya aho isi igeze, akaba ahantu ariko batazi imikorere yaho, nabyo buriya birarusha. Hari abantu benshi usanga batuye mu bihugu bitandukanye ariko atazi imikorere y'icyo gihugu, kuko nimba utazi imikorere y'igihugu utuyemo byanga byakunda kirya gihugu ntuzagishobora. Kuko igishoboza umuntu kuba mu gihugu runaka arimo nuko amenya imiterere yayo, akamenya uburyo gikora, akamenya amategeko, akamenya icyo gisabwa, akamenya igishobora kumukingira, akamenya itegeko rishobora kumurengera kugira ngo akomeze abe muri kijya gihugu. Hari abantu benshi cyangwa se umubare mwinshi uzusanga aba mu gihugu atazi na perezida w'igihugu atuyemo, atazi igisaba kugira ngo abe muri kijya gihugu. Rero ariko iyo umuntu afite ubwenge butwigisha kugira ngo umuntu aho ageze hose mu gihugu runaka agomba kuba afite imikorere yaho, afite imiterere yaho, akamenya uburyo yitwara kugira ngo abe muri cya gihugu. Kuko kugira ngo ushobore kuba ahantu ni ukuzi imiterere yaho. Urugero, nk'abantu batuye mu gihugu cya Kenya. Igihugu cya Kenya ni igihugu giteye imbere, kirimo ikoranabuhanga ryinshi, bisaba kuba ufitemo ubumenyi kugira ngo ukibemo, kugira ngo ukorane nacyo cyane. Kuko ni abantu bakoresha ikoranabuhanga ariko bagakoresha cyane ibintu bijanye no kwiteza imbere wikorera ku giti cyawe. Rero ugomba kumenya ngo kino gihugu kirasaba bino kugira ngo utere imbere. Ibo ni abantu bakunda kwikorera cyane, ntabwo bakunda gukorera mu office. Ni abantu bakunda kwihangira imirimo, bagashaka uburyo bobaho bivuye muri bo, ariko bakabikora barize, bafite ubwenge. Kuko ubwenge nibwo budufasha gutekereza. Hari ikindi kidufasha kugira ngo isi ibe nziza, ni impuhwe, kugira impuhwe. Iyo umuntu adafite impuhwe isi irangirika, ariko iyo umuntu afite impuhwe isi igubwa neza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo isi ibe nziza ugomba kuba uri umuntu ufite ubwenge, ukongera kandi ukagira impuhwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite impuhwe yifuriza abandi byiza, atekerereza abandi byiza, afasha abandi, arengera umuntu kubera yuko afite impuhwe. Rero iyi si ikeneye umuntu ufite ubwenge akagira n'impuhwe. Ni ukuvuga ngo ibi bihugu mubona byinshi byicara bibamo intambara z'urudaca, ahangaha haba intambara hagize gute, ni ukuvuga ngo nuko abantu benshi bataba bafite impuhwe. Rero iyo badafite impuhwe haba amafa menshi, haba kwangirika kw'ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo isi ibigenze nabi, ariko kugira ngo isi ibe nziza birasaba umuntu w'ubwenge agasubira kandi akagira impuhwe. Izo ngibyo iyo umuntu afite ubwenge akagira n'impuhwe yubaka isi iba nziza. Hari ikindi gisaba kugira ngo isi ibe nziza, ni ukugira ubumuntu imbere indani, wowe ukagira ubumuntu. Iyo ufite ubumuntu uba werekanye umuco mw'isi. Ni ukuvuga ngo umuntu muzima
ukeneye guhindura isi, ukeneye guhindura aho isi igeze kuri none, agomba kuba afite ubwenge, agomba kuba afite impuhwe, agomba kuba afite ubumuntu imbere indani. Rero iyo umuntu afite ibyo bintu bitatu, yubaka isi nziza, akubaka n'umuryango mwiza. Mu rugo, iyo umuntu afite ubwenge, amenya uburyo atekerereza urugo, amenya uburyo amagambo avuga mu rugo, amenya amagambo avuga muri sosiyete. Iyo umuntu afite impuhwe, amenya uburyo ari bujere situation agezemo, amenya uburyo ari bujere ikibazo. Nimba asanze umuntu yakoze ikosa, ntiyihutira kumukorera nawe ikosa, oya abanza akamugirira impuhwe, hanyuma akabona uburyo akemura ico kibazo, akagira n'ubumuntu imbere indani. Ariko isi dufite ubu nyine, kubera yuko ishaka yuko tuyikoreramo imeze nabi, usigaye usanga umuntu kubera kutagira ubumuntu, kubera kutagira impuhwe, kubera kutamenya, kutagira ubwenge, usigaye usanga umuntu akora ikintu ukibaza ngo se uyu muntu yagikoze, yagitekereje, yagikoze kivuye hehe, yagikoze kivuye mu yenshusho. Ariko turifuza kuri icano yuko twareba uburyo twarema isi nziza, twareba uburyo twarema imiryango myiza, twareba uko twarema twebwe tukirema, tukaba bazima, tukaba beza. Kuko iyo umuntu afite ubwenge, hari uburyo akora, hari amagambo avuga. Burya hari amagambo ava mu muntu, ukavuga ngo aya magambo avuye mu muntu ni meza, afite ubwenge, afite ireme. Kandi iyo umuntu afite impuhwe, uzumubona ukavuga ngo uriya muntu kiriya akoze agikoranye ubuntu. Murabona ibihugu byinshi bikunze kuba bifigira intambara, ugasanga bazanye umubare w'abantu runaka bahunze igihugu, abandi bapfuye, abandi bari kuribwa n'inzara, abandi bari mu bindi bintu bibabaza imitima yabo. Ibyo biva hehe? Biva muri ya simbi, biva mu muntu. Kandi isi ntabwo tuvuze isi turareba umuntu, ntabwo uwakoze birya bintu ni umuntu. Urya muntu ntiyabashije kumenya, ntiyabashije kugira impuhwe, ntiyabashije kugira ubumuntu. Rero turifuriza isi yose, turifuriza abantu bose yuko bagira ubwenge, bakagira impuhwe, bakagira ubumuntu, kugira ngo twubake isi nziza. Kuko isi nziza niyo ibasha kuduheza, kuyirereramo, kuyiremeramo ibyiza dushobora kudufasha mu buzima buzaza. Rero bavandimwe, turabifuriza kugira ubwenge, turabifuriza gushaka ubwenge, turabifuriza kugira impuhwe, turabifuriza kugira ubumuntu, turabifuriza kugendana impuhwe, kugira ngo mugenzi wawe nakugirira nabi ntumwiture ikibi. Hari ibintu bigezweho, sinomenya uko nabisobanura, ariko nawe ubwawe wabyisobanurira. Ubu nyine umuntu asigaye akora ikintu, aho kumugirira impuhwe, aho kwerekana ubumuntu muri wewe, aho kwerekana yuko ubwenge bigasaba ahubwo gukora ibindi bitakagombye gukora. Dusa nkaho dukoze ikibi, ariko turashaka yuko twatekereza cyane, tukarenga ibyo abana b'abantu bakoze, ahubwo tugashikira ibiruta ibyo abana b'abantu batekereza. Kubera yuko nimba mugenzi wawe akoze ikibi, ntukamwiture ikibi, uzamwiture icyiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugenzi wawe nakugirira nabi, uzamugirire neza. Nagutuka, uzamubabarire. Nakubwira amagambo ababaza umutima, uzamuheze umugisha. Kubera yuko isi ntituyirimo, isi tuyirayemo, ariko ntituzayirirwamo. Kandi nituyirwamo, ntituzayiraramo. Ariko ibi tuvuga bizarara mu isi. Ibi twatuvuga none, abari inyuma bazabisanga, abana bataravuga bazasanga iyi cyano n'aya magambo ahari. Isi ya none iratwifuriza gukora ikibi. Niyo mpamvu urimo gusanga
bavuga ngo nico gihe tugezemo. Ntabwo ari cyo gihe tugezemo, ahubwo nibyo dutekereza. Nkuko ntasi ihwanye naho tugeze, oya, ahubwo imitekerereze nirwana naho tugeze. Kuko nimba umuntu ushobora gushika mu gihugu runaka ugasanga kiri ku rwego gikora bino kigakora bino, nawe birasaba kuba ufite ubwenge bwo kumenya ngo se birya bintu bikorwamo bikorwa ari byiza cyangwa bikorwa ari bibi. Kuko murabona urubyiruko dufite cyangwa se n'abantu bakuru, uri mu gusanga uko bari bameze mbere atari ko bameze ubu nyine. None ugaza usanga aho ageze ntafata umwanya wo kuhatekerereza ngo ahige, ashakira ubushakashatsi, amenye ngo nimba ndi muri Kenya, nimba ndi muri Amerika, nimba ndi mu Burayi, ese ubwo ndi mu Burayi bimeze gute? Uburayi bufite iyihe strategy? Uburayi bufite iyihe criteri? Uburayi bumeze gute kugira ngo mbobemo? None ukaza usanga umuntu asanze Uburayi ari bubi, bufite imitekerereze mibi, bifite imikorere mibi, bifite imyitware mibi, noneho akayigendereramo, noneho akibagiza yuko nawe hari icyo yarakagombye gukora kuri irya simbi kugira ngo ibe nziza. Kuko umunyabwenge arahanga, umunyabwenge akora icyo kitari yaba kikabaho. Umunyabwenge tuvuge ku mufano nk'umuntu watekereje gukora imodoka. Nuvuga ngo wa muntu watekereje gukora imodoka yabitekereje imodoka itarabaho, areba uburyo ari buvange ivyuma runaka bigahura bikavamo imodokari ikagendera ku butaka. Nuvuga ngo ico kitutsi cyari gihari cyari kivuye mu bwenge. Rero natwe nubwo twosanga tugeze ahantu mw'isi runaka tugasanga isi imeze nabi tugezemo cyangwa mu gihugu tugezemo, tugomba kuba dufite ubwenge bwo gutekerereza ibindi, twashakisha ibyo twakorera muri yasi kugira ngo yasi turebe uko yohinduka. Naho nidushika ahantu hose tukagendera muri yasi mu kibi, ngo niko bimeze, uzanga byakunda tuzokwangiriza byinshi kandi tuzasenya byinshi. Rero kubera yuko isi ikeneye abanyabwenge, igakenera abanyempuhwe, igakenera abafite ubumuntu, birasaba yuko ibyo bintu uko ari bitatu tugira ubwenge, tugira impuhwe, tugira ubumuntu. Rero iyo umuntu afite ibyo byose biza bimufata kwijere, biza bimusaba kwisuzuma. Iyo umuntu afata umwanya wo kwitekerereza ukamenya ngo se iri jambo ngiye kuvuga rizagera hehe, rizafasha iki abantu, rizamarira iki abantu, ugasa kandi ugakora utekereza ngo iki kintu ngiye gukora mfite ubumuntu kweri, iki kintu ngiye gukora mfite impuhwe muri jewe. Rero biradusaba kugira ngo tureme isi nziza, kugira ngo tureme ibindi bitekerezo byiza, birasaba yuko tugira ubwenge, tugira impuhwe, tugira ubumuntu. Ndabaheza urugero bw'abantu batangiye mbere bakaza bambara imyenda y'impu, bakaba arizo bambara, inyamaswa bafashe bakayica bagakuraho impu bakayambara, bagendaga ibirenge ntibagiraga inkweto. Hari na hamwe bikimeze gutyo, ariko kubera ubwenge hatekererezwa yuko hoba umwambaro wo kwambara kugira ngo ntidusubire kandi guhiga inyamaswa ngo dufate zijya mpu zaho tuzambare. Rero iyi myenda niyo twambaye kuri none, umuntu wese atekereza adashobora kugenda atambaye. Nuvuga ngo uriya muntu yatekereje neza, yakoze neza. Rero uriya twese twomukubitira amashi kubera yuko yatekereje neza. Rero turasaba gutekereza neza no mu gihe kigoye, mu bihe bino bihe turi mu bihe bigoye.
ariko turasaba gutekereza cyane kugira ngo ibi bihe ntiduse nabyo. Nkunda umunyabwenge wavuze ngo iwaza yishimira isi kuyibamo ariko akababazwa no kuyicaramo. Mwumve kano kantu, kubabazwa nuko yicaye mu isi nuko aba yabona ibyabikorerwamo, akabona ibyabikorerwamo akabona ari bibi, ariko kuyituramo ntacyo byari bimutwaye pe, ariko kuyicaramo akayibamo agakomeza kubona uko isi yayikomeza kugenda biramubabaza. Rero natwe bavandimwe tugerageze dushaka ubwenge, tugira impuhwe, tugira ubumuntu kugira ngo twikontorore, tiyakagira ijambo ribi rishobora gutuma utekereza nabi, uvuga nabi, ushobora kurarira uwundi nabi, utekereza ngo womugirira nabi, utekereza ushobora kumugirira aho yaje. Ni muze tureme isi nziza, dukora ikintu ciza, abari inyuma bazasanga ihubakitse. Murabona ya nk'umuntu wazanye za katuni, yazanye ikintu ciza ariko kandi gifata umwanya ariko kidafite ico kitwungura. Nuvuga ngo iyo ureba katuni ufata umwanya ubireba ariko ntaco kitwungura. Rero iyo umuntu nawe ari mu isi adafite ubwenge, ntagira impuhwe, ntagira ubumuntu, nukuvuga ngo nta contribution abatanze mu isi, nta contribution abatanze ku muntu uri inyuma yiwe, nta contribution abatanze mu kurema isi nziza. Nukuvuga ngo nimba tureba katuni ukayitegereza neza, ukabona ubwana buri gukina, ibindi bipopi biri kubyina, ukabona abana barangaye bari kwishima, ya nibyo. Nukuvuga ngo natwe iyo tubuze bino bintu bitatu, ubwenge, impuhwe, ubumuntu, nukuvuga ngo tuba tumeze nka katuni, nukuvuga ngo tuba twatureba ariko ntacyo tuba twunguye, ntacyo tuba tugabanyije, tuba turi aho ngaho. Ariko turashaka yuko isi ya none kugira ngo ibe nziza, kuba dufite ubwenge, kuba dufite impuhwe, kuba dufite ubumuntu, kandi tugerageze turebe amagambo yakubaka abantu, tugerageze turebe icyafasha abantu bavandimwe, tugerageze turebe uburyo twarema isi nziza, tugerageze turebe uburyo twafasha abananiwe. Kandi burya umunyabwenge aboneka mu byo avuga. Burya ubwenge si ukuja mu ishuri ngo usore masters, usore degree, ugere no kuri rundi rwego ruhambaye, ya ubwo ni ubumenyi. Ariko ubwenge turabuvukana, nibwo budufasha gukontorora. Nuvuga ngo ubwenge buratekereza, impuhwe igakontorora ubwenge, ubumuntu bugakonkrire, bugatanga umwanzuro. Ubundi iyo umuntu afite ubwenge gufata umwanzuro biramworohera kubera yuko hari etape azavuga ngo iyi etape aha tugeze saho gufata umwanzuro, aha etape tugeze saho kuvuga, ahantu tugeze naho guceceka, ahantu tugeze saho gutera induru, ahantu tugeze saho kuvuga amagambo nk'aya ngaya, ahantu tugeze sa ahantu ho kuvugira hejuru. Turashaka uburyo twokora kugira ngo isi tuyihindure. Reka mbaheze urugero, ikintu bita virusi irakogwa. Muribuka abantu ibihugu byinshi byayigezemo, ndakeka yuko ni presque y'imigabane yose twari 5, ndakeka yuko yagezwemo niyo virusi ya corona. Nuvuga ngo virusi irakogwa, irategurwa, baragenda bakayikora, bakayirema, hanyuma bakareba ico bari bikoresha. Murabona nkiriya corona ni virusi yari yarakozwe, ikogwa n'umuntu w'umunyabwenge, ikogwa n'abanyabwenge, ariko bayikora bafite intego runaka. Urumva bari bakoze neza, ariko
bayikora ari iyo kwangiriza cyangwa se bayikora ari iyo guteza umutekano mukeya. Rero urabona nk'iriya virusi ikozwe hanyuma ikangiriza isi yose, nuvuga ngo urya muntu aba ari umunyabwenge ariko abakoresheje ubwenge mu isi mbi. Rero ukora antivirusi, ukora igishobora kurangiza ijya virusi, nuvuga ngo nawe yakoresheje ubwenge, arabanza agashakisha aho iriya virusi uburyo bayikoze kugira ngo abone igishobora kurangiza ijya virusi. Murebize mwabonye uburyo yarangiye, uwo bazundi ngo se yarangiye gute corona, ntawobona solution. Nibyo bitwereka yuko tugomba kuba dufite ubwenge. Ubwenge ni ingirakamaro. Nkuko virusi abana zino ngwara zinshi cyane cyane ziterwa n'amavirusi zirakogwa bazikura mu manyamaswa, bazikura muki, hanyuma bakazitera abantu. None bazitera abantu virusi kabirinjiye. Rero abakoresheje ubwenge, rero natwe ubu nyine aho tugeze tugomba kuba dufite ubwenge, tukamenya ngo iyi ni virusi ishobora kwangiriza abantu benshi. Iyo virusi ntituyikoreshe. Haba n'amagambo ni virusi, kuko hari amagambo avugwa akica population, akica societe, akamara abantu ubufura, akamara abantu ubumuntu, akamara abantu imbaraga. Nuvuga ngo virusi yose ni ikintu gitekerejwe kigakogwa, kigashira mu ngiro, kikangiza ubuzima. Ni virusi. Kandi virusi iyo yinjiye mu muntu iramumara kabisa. Iyo yinjiye virusi kinjira mu muntu iramwangiriza, biragoye kugira ngo irya virusi ishire. Muzorebe n'abantu bakunze kuba, reka mbaheze urugero rwiza, nk'abantu bakunze kuba bafite amenyo hanyuma iryinyo rikagira umwobo. Rijya ryinyo uzokwibaza ngo se kubera iki rya ryinyo ryagize umwobo, ese wa mwobo wavuye hehe? Niki cimbye wa mwobo kugeraho iryinyo? Ubundi iryinyo rimeze nka beto, iryinyo ni nkibuye. Urifashe muzagerageze, abana batoye bakunze gukuramo amenyo, uzagerageze umwana muto yagiye gukuramo iryinyo rigiye kuvamo, uzagerageze urikuremo, cyangwa uzogende no ku bitaro amenyo baba yafite, urifati iryinyo ubona ari nkibuye. None tekereza ryabuye rikagera igihe kajya ka virusi karyimba neza, kakaryimba neza, ugasanga iryinyo ryabaye umwobo. Ibaze ngo se kajya kantu kavuye hehe kugira ngo kaje mu kanwa kawe kimbe rya ryinyo ribe nk'umwobo? Bavandimwe, hari ibintu bimwe wabanyabwenge batekereza ukavuga ngo koko uyu muntu ni muzima. Ibaze ngo urya mwobo wavuye, ese kijya cimbye urya mwobo ni uturanye niki? Nuvuga ngo hari virusi yagiye ku ryinyo. Ijya virusi irakomeza iraryimba irakomeza iraryimba riruhe riba umwobo, kugeza igihe ritangira kukurya. Waza usigara kubita ugasanga umuntu afite umwobo mu ryinyo, mu kijigo iri. Nuvuga ngo ni ya virusi yabiteye, iraryimba irarimara. Nukuvuga ngo virusi irangiriza. Virusi imara umuntu, virusi imara ubwoko. Nuvuga ngo iyo ari amagambo mabi tuvuga agereranywa na virusi. Nimba mbabwiye ngo iryinyo ry'umuntu rishobora kuba ari rizima, ariko ka virusi kagenda karimunga ryaruwa ryose rikarangira. Natwe iyo dukomeza gukoresha amagambo mabi muri societe, mu mihana dutuyemo, mu bihugu dutuyemo, mu migabane dutuyemo, ni ukuvuga ngo bigenda bimunga izina, ugasanga izina ryarashize, ugasanga izina rya communauté runaka ryarashize, ugasanga izina ry'ubwoko runaka ryarashize. Kubera iki? Amagambo dukoresha tuyakoresha mu mwabo wa virusi wo kumunga ikintu runaka, wo kumuka ubwoko. Rero bavandimwe, tugira ubwenge. Ndifuza yuko iyi channel
tuzovuga hejuru ibintu bizungura abantu, tuzogera ku muntu, ariko tuzovuga ibintu bishobora kutumarira umumaro. Nguhaye ubwo rugero rwo kuvuga ngo iryinyo virusi irari mu kandi riri mu kanwa kawe, tumenye igihe ryagiye iri mu ngwa rigashira kugeza igihe uzarikurira mu kanwa, kubera ka virusi kinjiyemo. Kandi ka virusi kava hehe? Nk'abantu cyane cyane urabona abantu iyo bakoresha amabrosada, ukayikoresha ugashiramo korogati, ukayishiraho uzuyishira bwacu ukaza kandi ukayiboroshesha ugasaya kandi ukagira. Ni ukuvuga ngo iyo virusi ivuye muri brosada. Ni ukuvuga ngo irya virusi yavuye muri brosada wakoresheje ugasiga ahantu, harya ahantu utuntu tukivanga, tujya tuvuntu twivanga tukavamo mikrobe. Iyo mikrobe wamara ukayikoresha, iyo uyikoresheje irya ryinyo irya brosada niyivamo irya virusi ikaza kuryinyo, rya ryinyo rikamungwa. Mwumve kano kantu. Nade mvuze ngo irya virusi yavuye kuri brosada nayo ikaza ikaja mu kanwa igakora, yakoresha mu kanwa igashika kuryinyo, rya ryinyo ryo rikamungwa. Ni ukuvuga ngo natwe niko bigenda kugira ngo ubwoko bigende neza. Rero turabashimiye mwese abakomeje kudukurikira, turabiyegereje. Imana yo mu ijuru yahize umugisha, kandi muzadukurikire tuzakomeza tujane namwe. Turabishimiye, mugira amahoro y'Imana.